Muamalat degen ne degeni? Muamalat degeni finansовые отношения. Alasa berese, qarız, amanat, nasiya. Uşulardın bardығы şariatga layık bolsa, bizdin dinimizdin 5'ten 3 bölügü toluk bolgan bolot. Her bir adam öz kesibin adalda olsa, ayttık o kesip bul kese, taza olsa Allah rızkın berekeli kılıp verir. Her bir adam, kaysıl işte iştesin. Mamleket kızmatçısı olsun, jeke kızmatçı olsun, dıykan bolsun, biznesmen bolsun, oşol öz kesibin kanday kılıunu jol jobosun bilip, oşondoy jasagan bul dindi. Amanatçıldık menen. Mamlekette 8 saat işleşiniz gerek bolup durup, 7 saat işte 1 saat күндө kıyanat kılgan adamga toluk aylık algan bolboydu. Sebebi mamleket bul adamın 8 saatin aylık 30 binge satıp algan ele. Bul berbey koydu 8 saat. Demek aylıktan oşonça az alsın. Anday kılbayбыз biz. Karız alganda göler menen alalım. Janazada aytılat, kimdin alasası bolsa kelsin. Kelgen il adamga berile berbeydi. Eki güve menen kagaz жазуу menen kelse oşoga ele beriletdi. Bugün biz anday karız albayбыз. İşenesin mi, işenbeysin mi devele bir-birimizge berебиз alabыз. Amanat, ustaga amanat koysanız maşineniz toyga aydap ketken. Mamile bugünkü kunde bizdeki kiçine начар болуп жатат тугандар, мусулмандардыкы. Musulman emesler bilbeyt kanday mamile kılığını. Bizden peygamberimiz bizge mamileni iğne civine çeyin mal bakkandan ödü. Birodun kolunda hizmet kılgandan ödü. Bardığını üretip berdi o. Oşonduktan kesiplerimizni tuğanlar tazalap, adaldap, her birimiz tüzde bolalı. Sebep kesip, bu en birinci nan. Kesiptin jıyıntığında adam nan satıp oladı. Nandan payda olaturgan en birinci nerse kan. Mına oşol kan taza olsa adamın duası kabul bolot, oyu tunuk bolot, tarbiyası jakşı bolot. Kan buzulsa, Kabanın içine bekitip alıp tarbiyalasanız dağı tarbiyalanmaydı. Abu Lahab, Abu Cahil olsa Kabanın canında yaşaydılar. Kan buzulganlık sebepten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem körüp durup karşılık kılıştı. Ne için? Kan buzuk ele. Oşonduktan dinimizin 3. bölügü tuğanlar muamalat. Şu muamilelerimizi bardığımız oңdop, tüzdep alalı. Karız aldık mı? Karızdı tölөгөнгө çeyin et jana şirindik satıp albaylı. Karızdı tölöp anan satıp alaldı. Sebebi et menen şirindik bul kajetke kirbeyt bul. Kajet bul nan menen su. Bugün karızı var adam toy ötköröt tuğanlar. Karızı var plus toy ötköröt. Kaçan beresin? Berem de emi. Karız uşunçalık kıyın nerse adam şehit bolup ölse dağı karızın tölemeyin beyişke kirbeytti. Şehit bolup, şehit degen acıga baratıp yolda kaza oldu. Kabanın içinde kaza olsun. Canazasın Mekke'de okuşsun. 5 milyon adam. Bирок karızın tölemeyin oşol adam da beyişke kir albaydı. Sebebi birödün akısı. Oşoğa karız albaş gerek birinci. Aldık mı? Vakında kaytarış gerek. Bugün en takva adam 5 mal namaz okugan ile adam emez. 5 mal namaz okuturup karızını vakında kaytargan adam en takva adamdı. Bирок oşonday adam joktu. Bugün 1% adam da karızını vakında kaytarbaydı tuğanlar. Hiç kim kaytarbaydı. Alat bирок kaytara turan vakt kelgende mına maşinem satılbay kaldı, bir tuğanım Rusiyadan jönötpey kaldı. Mınday bul adamgerçilikке jatpayt, musulmançılıkka da jatpayt, erkekçilikке de jatpayt da. Algan kezde adam söz berdi. Adamın sözü salmagından oğur boluş kerekti. Ubadaga uşunçalık bekem tak boluş gerek. Bir jolu peygamberimiz biröwdü aytdı, turup turumuz hazır kelem dedi. 3 sutka oşol jerde kütkönde, sebep makul dep ayttılar, söz berdiler. 3 sutka oşol jerde kütkön, al unutup kalgandı. Bugün vaadasına bekem bolgan erkek musulman az bugün. Karızını vagında kaytargan, amanatka tak bolgan musulman bugün az. İslam dinimiz oşonu üretet. Elestetiңiz kançalık жашоо жеңил болот эле. Siz bergen karızыңızды aytkan күнү, aytkan saat ala alsanız, birөө bergen vaadasına bekem tursa, жашоо kançalık жеңил болот эле. Жашообуз жеңил болот эле тугандар. Bugün orta jolda эле adamlar maşenik болот. Birөөдөн акча алып biröөгө берип, ортодо эле al kaytarbay narkı bunu жазып adamlar kamalып кетip жатышат.
Men ayına bir cuma Чүй областында болгон түрмөлөргө кирип сабак берем. Түрмөдө отурган 50% адамдар жалаң ушул акча маселеси боюнча карыз алып, же ортого түшүп, же ошол мошенник боло калып отургандар да. Ошого мен так болоюн мамилеге. Мен өлгөн кезде bir сом мойнумда карыз болбосун. Аллах Таала намаздын карызын кечирет. Орозонун карызын кечирет. Бирок бирөөдүн карызын кечирбейт. Ошо карыздардан кутулуп, мамилелерибизди түздөп, аманаттарды, аманат сөз дагы аманат, бир көргөн нерсеңиз дагы аманат, буюм дагы аманат, акча дагы аманат. Ошол аманатты ошол бойдон иштетпей алып барып ээсине тапшырган бул имандуудун белгиси. Унутпай. Бирөө сизге аманат берди, сүйүнүңүз. Мага ишенич бар экен, мен иманыма ишенет экен адамдар. Анан алып барып ээсине тапшырып, алхамдулилlah деш керек. Бүгүн аманат берсеңиз, берип коем дейт. Аны иштетет дагы, кийин берип коем. Не болду? Зарыл керек болуп калды эле, мен иштетип койдум. Канчалык жашоо кыйын. Ошого мамилелерибизди түзөйлү туугандар. Муамалат өтө зарыл, өтө керек нерсе. Ар бирибизге. Кесиптерибизде дагы, жашоолорубузда дагы, ар биринде. Ошону эми детально кандай кылыш керек сурайлы алымдарыбыздан. Ошон үчүн алымдарыбыз. Жалаң гана бизге нике жаназа окуш үчүн эле эмес да алымдарыбыз. Алымдарыбыз бизге жашооду үйрөтүү үчүн. Кесиптерибизди барып сурайлы дедим го, тактайлы, карыз алган кандай аманат бүт, уста сурасын. Устачылыкты кандай кылайын, алдамчылык болуп калбасын. Бул үчүнчү эле. Төртүнчү бөлүгү муашарат. Муашарат дегени эми семейный отношения. Үй бүлөлүк мамиле. Ар бир адамдын ата-энесине, бир туугандарына, аял бала чакасына, кошуналарына, досторуна, мусулмандарга жана капырларга кандай мамиледе болуш керек? Ошону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп кеткен. Ошол бизде жок болгондугу үчүн үйдө адамдар кыйналып жашайт. Кайнене келин системасы, кайната күйөө бала системасы бир салт катары болуп калган да. Адам үйлөнөт, билбейт да, бул үйлөндүбү же апасы үйлөндүбү бугачы. Макул шариатта келин кызмат кылыш керек. Бирок келин кул болуп кызмат кылбаш керек да. Аллах Таала ар бир адамды эркин жараткан. Бирөөдүн эркиндигин алып койбош керек да. Бирөөдүн эркиндигин алып койбош керек. Апа баласына кызганып, келинине зулум кылса, келин маанайы чөккөн, кеч күйөөсү келгенде ага жакшы мамиле кылбаса, көңүлү калат да, анан ажырашуулар болот. Анан башкаларга барат, сүйлөйт, башка көңүлүн алат. Не болот анан? Ал ажырашат, бул ажырашат. Ошонун бардыгына ким күнөөлүү? Үйдөгү муашараттын жоктугу.